Is Marsaili Nicola, wat heel perein. Is Nicola Carty, wat heel glassig. Agus yn diw fashion bwprach conlwch i'r hysber lwch ywnsach i unifach agus ag ywnsach eich sy'ch orsnioch. So rhain sy'n tasbynnydd yn yw i'r hwsber sy'n fashion brian ceher cwsbrin as nar sy'n ioch sy'n ersthus ro yn ywach gan sy'n can yn ywnsach agus cydioch clachgag na canin, well, na Gaelic tyfa mi y clash. So fashion y brian eidd yn rhansach ag har ianaf mar ha ein y cwsbrin sy'n. Agus is jesyn fashion yn dŵl jaspid a ianaf leis y fian y fasio. So fashion y gwpr yn y da fian yn sy'n sgarig so fa 4 jo jaspid ac un yn sgach fian fa comparsion ac un voor zullen Gaelic van de binnen lessen in de Gaelic, is teacheren, is doen je koop ik iedere gaarsnoch, geri klassischen, is dan injewig, is kutjoch ook academicoch, is 4 jo jespet aki, is een kusperenschen. Wij oorzaak maar de berg en ik de Dänische groentje, maar hashin je mij al een ransige heen, Hij had kudrmach wie brian rishachoirs nach kudjach, cos wij ma gron korum shin akinye nu. Ix hashin en daches gon de chors en korum shin ek na dunya van laher kudjach. Kam ik hinak on de chors? Ham ik hinak on de chors. Va hullet en ik ma jo nog na biachken ach horshachet is ik is fashion kutjoch kait er som biachken is 2 ure wie a kurtaich ri luch ywnsach i unifach. So so fashion brian kielachen der loch ywnsach as a class agus a choirsneach as narsenjoch is va hullet den a veach gan begorge in de kielchen sin a chor erst bekken agus lesach gianaf na kielchen sin. So verkrijgt me nach sin an rot nes kudremiche about a tjenamach as een session sin. Agus kutja fashion a buin bekken me jein kimmeris surin de loch ywnsach i heen in een kutsch ywnsach a sturig. So fashion a kait roin de loch gan son sin a janu. As Joy Shop is in de schrijven ahish gerich geskulig chimical in de compartiken as bis in a kummel a chora dói had is hier na shachten in haroin.